Balai baka Bible ka penrem yau iso handrai ka penkrau ya ka kerdeng Jakob. Naba habangi pulengi syam baga jing thok bat ka jing Shukor ka kam krau ka jing Jakob ban ya ka jing iso. Hadu ba iso ulan duno ya ka jingkyrkhu ka ba kansai tam handrai Jakob uba im tang ka thok ka Shukor yo penban ya ka jingkyrkhu ka ba krau tam. Hato kane ga deka jing shisha ba ublai ula ga thaul pa yubri banle shabneng nane banle shadujok tongin ya pej puson ba lengba kane ga jing itu kana kitab Genesis longai pa kalau ngan kren shapang ke bawah jing ga jing shapting bat ka plan ga jing ublai kata bangila ban syam na kitab Genesis kalau berlai pa ka dikat bahnyo kat kum ka kitab Genesis kalau ka balai puar ka dikat ka bakat wai Jakob ulah kang par ulah kerpat shawlai dak ka ong pelaj no yang na ka keti jong hanman jungau isu namar bang shapting yo unwan ba un penyap yang kat kum kane ka dikat ni sutu bau Jakob uladon katau ayu rayu ba balai shapting ya iso kai kadau wala ka benta ka benengko naga kitab Genesis kalon ba ar pusan ka dikat ba ar pukandai ko ba iso kat ba udang wan na lengka ula sun thai ula sun jeram namar ka jingtrai stom ju hapar hismi barhaka ju ko por ula snu thangan long bau namar ka jingthan ju ula omba loyo iya upara ju ba ula shet sawa udah long ka ei ka bajia lo ong ula pan lem ya kata ka sarwa no para ju bat ni para ju bekerteng Jakob ula ong ba nganom ai ya kene ka sarwa hame nganom ai kene ka sarwa me lada mem kula ei dek ei ka balaja lo ong ba iso lo ong ka ei na kwa Jakob long tu dah kene ka suli tu kular batu dino ya ka jino menjo me hanga tera meladi ngamsa ai ya kene ka sarwa Tekai kebaca lo ong ban namar kajing suthangan kajing sutram kajing suthai la ong ba iso ula dino ya kajing lo hanaj how Jakob but Jakob ula yo ya kala kajing lo hanaj lo ong la yathu ba harin uda une iso anda ula dab dino ya kajing lo hanaj lo ong ba but like banyak kecelakaan man. Nak poin kebar, kapenta kebar. Nak kitab Genesis kelang kebar punya berkat bakra kasar. Hakane kad khot ni snow tu bagadan kacinya, tainya kacinya terketin hap dan ketengah wisap. Sakmi jong Jakob, Rebecca ka ong yo Jakob. Hun sungap di kebangai ong tadi. Jakob ong mai ngamla panle ya kata namar kalong ke babakla. Ban susu Jakob ong namar hanman cuma ulong ubri ubadap ke sini ubadan sini ubami sini nadu kli hadu cat kamet cuma perasanian namar udai wei bri ubale syang syaklau syamtau te ndrei mengapat ngamdan sini ngalong bru balum phoi ubom sini te lado ba jua isak itu bangat thok na Shukor unsa tim yang arsha om shu kan jingkyrkhu ngan sayo ya ka jingting ka
kami kalau om kun snap dengan sekai bang kami sudah bor kau ai pakai jing tim kan wan sha om sham hang ta isak om tahu juga ulale pat shapa ulale tak masuk namar bu juga ulung ya ke jing kan makanya kamu ulale ya ke bakla ulale pop ulale kata kadau usip tim ya isu poin balai muntah balai nak kita pujian sis kalau kau ar punya kepada apa sah hang dengi isu sakajnya tai kajia terkin hapden Jakob pada Isak hawa Isak on kuno kun meladayo yang termerat yang sebagai meladayo koi hawa milang syulik tu dan barbor meshayo slam bawa slam baharu dengan rentam dan koi koi sini Jakob namar mahai player terhadap por Isak long masuk ke surga untuk suruh iso mereka bangga terbaik di jumlah kalau di Jakob deh hak tak por kalau gaji akan maupun hak bak hadu laju Jakob buat Isak ulah kerku ya Jakob tak jingkyrkhu ke bakrau Daw Jakob ulah yok ke jingkyrkhu ulah mino soy. Dak ke jing slow dengan apa juga. Buat harin hawa iso lawan narik up. Manwat dia tak sekai ulah trash itu proses ni. Ulah dap ban shed banti ulah ai siapa wa simpa kali kasarwa lawan shed nam tajuk. Barulah terlihat wong hadokun memselawan ayah keseruan memselawan ayah keseruan bat ngadap kerku ya meh hang ta iso ulan ya long tin jumlah ulan ya thang bat ulah susik ya Jakob hadu kata-kata baru iso ulah kerpat dan bayam apa waktu kerkulam yang arupa kuba me kerkuy para jiwa kerkuy ngaruh ngan ya mentana apa wong kulongan kerku haba ngadap kerku ya upa hata iso ulah ya hadu kata-kata Henry haga jing bomber se pa ulah kerku ya iso jing kerku ya iso kalau kendia kalau hapok ya Jakob baka bemut bau iso hapan syakri ya Jakob hadin bau Isak ulah kerku ya iso ulah perno bat ulah isi ya Jakob bat ulah wat kilanon ya dong para Jakob hang nengi syam baka cingle Jakob kalau petang ya iso bat iso ulawat kilat pengiap kani kamre ka daw iso kamre ka daw Jakob ulale ke bakla tak daw shifting ya iso ta habang ipanya per yang iso baru Jakob kai ke jinga per iso baru Jakob habang pule ga tilu blai nila mau iso ukle ano bakla long briu bakul senang ya pa kat bu pau pa man le chai ule man tre kano le berlo omor iso uju Krishnan ni dei masam uju yarap ya pa uju pendap lang lupa lese kalau belum kalian ngabam
long baku pai pa usmen pai pa kuta pa usul ik pai iso namar baku kay go tanggaway pa syabat pa ya isa namar usul ha ya kebriu kebekerten kajurit kakon jong uberi nakajaj penriu hitai haka jing sisya terbarai bakat mika kam ik ya usul namar haka jing shenrang dalak bantrei kam kentai umta reu Jakob uju rap kam ha galiang kasyat ketiu galiang berkujing kusam buat uju dan betang hayim menerap kamnya umta kami kaki jauh mampu rap kam upau iju ison mar uso rap kamnya isak rebeka ke iju Jakob mar Jakob rap kam kumta tagadau teh habangi compare ya kini arngot habangi paro isyamba Jakob ulane ya kaba bakla ula thok bon sin ula thok iso nako ula kongu ya gaji kai bakla kami nangta ula thok siapa tadi jingkyrkhu iso ula tuno daujud Jakob ya kamat kawasan kajingjit kajinglai habangi baik nagashiti wa apostol Paul syagin rum kalau bakandai kadkan makarway kana hashwaban khayu hagane pertai umplay ura ada plan Nanta syu dalam kitab Isya kalau sautai di kabanyau nanta probab kalau bukan real kapsau lo mau blay ada plan lupa yang beri nabantai ublay ulah tahu yang beri hakan nak pertai nabantai kamu mau ublay ulawan lekat mau semua ngilong kunki merat ngilong kunki seniang di belang kisyar ubriu trai ubriu uri kisyar kisniang di belang manterkam ulawan lekat paumot an uri haring bulari ulah tajban ri udino yaki upniya yeuno unta ule kat paumot bau play unyau yang malota lada ule satno noro ngimla lada ngiyam kat thang kumayam iso hatto yumat jur kena jauh kam shimtai ya ke ai bawla play ulah plan ngimla kedai kemon unta kat kajing thok ke Shukor Jakob kajing thok ke Shukor Jakob reng yo ta kedai plan blay ula ong yo Jakob jingkyrkhu kum kasiap kaduria kiba ong kisir nau Jakob kimi khat arngut dikon shinram nagi kun Israel kami udah bersim udah berhadu mentah niat kana yo bau blay ong kat udah ber nganam syam agak pertai bo ulong kum karut wanau udah ber lami uji sukses utrai aja dak sengap ya ke mau blay pelan-pelan nimba palai